Washelwa kulenye inkosi yakaJuda igama layo mayibonga inkosi yaseZulwini kuJehoshaphat kuthiwa ke Ahab besikade decide akhulumile nedinduna takhe abakhumbule ukuthi alinadingi ukuthi iRamothi Gilead ngeyethu futhi kuze kube nginyalo asidenti lutho ngayo mayibonga inkosi yaseZulwini kanti bese kuneminyaka lemithathu solokude imbi haleluya kunekuthula so kuthiwa ke bethu bavumelana wathi Jehoshaphat Ahab okay bantu bami haleluya so I can join you siyawulwa haleluya mayibonga inkosi yaseZulwini and kuthiwa ke lana basahlela wathi Jehoshaphat manje babita prophetic kuqala uve kibo uve seluleko sasimakaze kuthiwa ke wababita about 400 men emadoda lebeka ngama khulula amane mayibonga inkosi yaseZulwini kuthiwa ke betha bafike bahlala bonke bakhuluma info yinye bathi ayihambe inkosi yaka-Israel iyawuhlasela iSyria haleluya itawunqoba kuthiwa ke bathi sebaphele bonke 400 wase uyabuta Jehoshaphat ubuta inkosi yaka-Israel uthi manje sebaphelele bonke la wase uyaphendula Ahab uthi sebaphelele but ukhona munye libito lakhe nguMikhaya but inkinga yamekhaya ngiyamezonda ngiyamenyanya